D'Ukraine huet dann bewusst nees Installationune vun enger russischer Online-Plattform attackiert. No Wildberries wären dëskeier Logistikzentre vun Ausern viséiert. Detail ass international Neichkeeten mam Petzberz. No der Online-Verkehrsplattform Wildberries viséiert d'Ukraine lot Lagerhalle vun der zweetgréisster russischer Amazon-Kopie Ozon. De Logistikcenter vun der Gesellschaft zu Krasnodar gouf vun Drohnen zersteiert, och Depoten an Dagestan an zu Stavropol stehen a Flammen. Kiew viséiert die wirtschaftlich Zieler fir de russischen Invasionskrieg op d'Ukraine as eng Konsequenze fir an allem bis bei Zivilpopulationun ze bringen. Net nëmmen d'Online-Geschäft vu Wildberries an Ozon se viséiert, méi hannen run och Lieferketten. Bis zu 90% vun der aktiver Gesellschaft hatten gewunnech die Plattformen regelmäßig ze nutzen. Gestrowen huet sech a Frankreich joch de Sozialist Raphael Glucksmann als Kandidat fir d'Präsidentschaftswahlen näst Joer firstalt Gauche a Frankreich ass du mat 8 Meint virunde Wahlen weiter gesplikt. Aktuellen Sondagen no as Ballotage töcht Jean-Luc Mélenchon an Marine Le Pen am zweeten Tour den 2. Mai 2027 durchaus méiglech. Am US-Stadt Nevada si ball 100.000 Awohner wéinst schwere Bëschbrenn an derem Gegent vu Reno am Weste vum Staat evakuiert ginn. De Pompieno ass d'Feier op Brandstiftung zréck ze féiere 15.000 Hektar stinn a Flammen, a biswell goufe 6 Leiit verwundt. Am Alter vun 96 Joras zu Cannes de Philippe Bouvard gestuerwen Hirstung fir rund 50 Joer hannner der RTL-Radiosemissionioun Le Grosses Têtes, die hien bis 2014 moderiert hat. De Bouvard wo e Pilier vun RTL zanter den 60er Joren. En vu senger Karriere hat hien sein treie Publikum durch méi wie 6.000 Televisionsemissionen gefauert.